Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala khayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bi nestaîn. Malum Peygamberi Xuda qasdı Xuda bune, elçi Xuda bune. Xuda azze ve celle xussenç Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam radbe dibe ya eyyuhar Resulü belliğ ma unzile ileyke min rabbike ve in lem tef'al fema bellagte risaletehu. Ey Resul, ve kitaba kumistara nazil ket ve kitabı insana tebliğ ke, juan rabije ve azm nasihat ke, eğer tu neki te vazifa peygamberiye risaleti bcinaniye. Jberviha ve hatta da ayet kidine Xuda azze ve celle dibe ve inneke letehdi ila sıratul müstakim. Ya Muhammed tiktu hidayete insan ki bal sıratul müstakim rea hak, rea ki insan gize hakkiyet, gine Xuda, gine cennete Xuda, gize rıza Xuda. إذا معلوم خير تعالى أمر بيغمبر كربك جبو هدايته قومي مثلا خير تعالى دبيت أهل القرى بطرسنا القرى القرى كما كيم كرمه بيغمبر خدا وقتك زيادة جوانا إسلامي جو كتن عنادي شركي وكفر ودلات هدامان إذا بيغمبر عليه السلام زيادة سري جرام حتى مقاتل مثلا رواية حديثة مثلا حديث الصحيح بأبو جهل والنضر والرئيس مشكا زيادة بيغمبر عليه الصلاة والسلام إيشاندن قلت تشقومي خو شاق بوي تشقومي خو آيري بوي وبيغمبر عليه الصلاة والسلام جي برطاعت عبادتك جبو خاطرك يعني خدا قومي لسلسي هدايتك وصابوك بشفرانه رزع حتى سري سوي جاره نجي مبارك دوارمي إذا خدا عز وجل في آيات نازل كر طه يعني يا طه يا محمد ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى ما في قرآن استان نازلنا كي يجبوت السرخو مشقتي أزيت وزعمتي ابكي ونقل جوابا ومشكايجي أو شقيبنا نقل تشقوا ميخقتي تدعوان كبال هدايتي وبال كتاب القرآن وبال هدايته يعني خداوك وريا خداوك أو بجيجن جنة خدا ورزا خدا إيش شقي أول إيرو مثلا إنك إنسان رابونا أو آياتي قرآن كلمات قرآن ترس معناتك نلقوري يعني خدا قصد خدا شيء معناتك حتى مشكي مكة بتش قصدي تش أزيتي تش إشكنجي البيغمبر تكلن أو افتراء البيغمبر تكلن أزيد دان مسلمان وإسلامي بيغمبر الإسلامي إيرو هنكي درا أبو جهل هذا درا أبو لهب هذا درا أبي بن وهب هذا أدراوان مشكادا أوجد خوزن أزيت ابن إسلامي آيات القرآن ترس فعن كن جي فعمناكن دباك هنكي عالما معنا كرباج يانس معنا كنا ياخذ مثلا فاناج معنا وان فعمنا كنا معنا آيات بحضارة تفسير القرآن كلمات نفساندن معنا في آيات الشيخ عز وجل تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى القرآن نازل بيجوي ذاتي وخدايك أرض آسمان وان آسمان عالي خلق كريه اف قرآن جو خدا نازل بیه و خدا نازل کیش بو خاطر رحمت و مشقت خدا عز و جل بتون پیغمبر شانده بو رحمت قسم پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام خدا و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن شانده الا کمت شانده بو رحمت بتونی عالم را حتىش کافراجی رحمت پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام امت بری پیغمبر ما وقتا که به امر خدا کن خد على مصیبت و بلا و آفات بوان دادشان و قوم عاد و قوم ثمود وقوم فرعون كوكا ونحبكي جوان ندم خد على وان بالهلاكي اما جبو خاطر پیغمبر خدا و امتي محافظه كي آفات كويوان تبقى دينا آفات بيچوك بلگي چيفن آفات و مصيبت مازن جبو پیغمبر رحمته جبو خاطري امتاوي را آفات وصام مازن حتى ايكد امتاوي دا مخالفته كي امتاوي دركت نجي وكوان الشيطان كوانا مثلا افتراء البيغمبر كن به مثلا شاندي جبوك اشقياتي بكي اشقياتي لك او شقلك معنى عربي كلمه كي نزان تشقى كل سرخت مشقت بكي زيدت عبادتك پیغمبر ما بسبب عبادتك جو خدا جي ممنون به حتى شفقه زي عبادتك نجي مبارك بوارمي جبو خاطر خدا جي ممنون به اذا خدای تعالى عز وجل سر تخفيف كر كما في قران نازل تنكريه جبو تبرخب كي مشقتي üzüntü, işkence, zahmeti bir şey necüye. Eykut Müslüman men şâ fel yu'min ve men şâ fel yekfir. Eykut xoza bira Müslüman ve
ایکو بخوزای برا کافر به ج مسلمان را جنت هیا ج کافر را جهنم هیا وقتی انسان کی خدا نرسه وی خدای کو ارض و آسمان خلق کریه وی خدا که احتیاجا ما چه ده باران دباری را عورت کن سرسمه باران دباری نه احتیاجا ما به طاوی تینه اف کائنات جبو خاطر خدا جبو خاطر انسان خلق کیه و سخر لكم ما فی السماوات ما فی الارض خدا به ارض و آسمان و تشنا بین ارض و آسمان متوجه خاطر و خلق کریه دیگر وی هوای انسان که خدا ناز نکره شکر نعمت خدا ناز نکه و خدا تعالی چه باوجه جهنم خدا جنت چیکیش بو متقینا و جهنمی چیکیش بو مجرمینا خدا عز و جل به يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأخيه وصاحبته وفصلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه رجاء قيامت وقت وان إنسان مخالف دين خدا نرتيب دين خدا كن مجرم وقت الإنسان شعب جهنمي تكفن دخوزن کتشون داختا فدیه کره خوب بدن برای خوب بدن بیرکا خوب بدن بتونی عشیتا خوب بدن بتونی اهل سریه ارده بدن جو خجوی جهنمی جو آگری خلاص کن اما خدا به کلا اینها لظا تدعو من ادبر و تولا آگری جهنمی آگری که دانگی بیکتیه علولان میشتبه رونی دیده تدعو من ادبر و تولا انسان کو پشت خدا نه قانون خدا نظام خدا لمیجه روزیه حجه زکات خدا سجده نکنه عبادت نبرنه آگر جهنم گازی وره تنرفه تنکاری خلاصوی تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعى وانت خدا جمع تكوت خدا وان شوتينا وخدا عز وجل تلفح وجوهها من نار وان فيها كالحون آگری جهنمی بدن وان دیگره گوشت وان چرمی وان تینا خوری مرنجی تنه چرمو عصیدین دمینن دیسا وجود تزد و دیسا شوتینه انسانی که خدا ناز نکن دیگر که وی کائناته وی نظام کائناته وی اداره کائناته که نب قوتا بشر او نظام وی کائناته را چه دبه اویا بقوتی که امنا بینن چه دبه او قوت الهیه یا خدا ایمان خدا نینه پیغمبر خدا ایمان نینه استیزا پیغمبر خدا بکن افترالی اسلامی پیغمبر خدا بکن جزایی işte او جهنمه که به تعداد میشه آگل باوی بدن وان گوشتی وان چرمی وان تبینه خوره ایجا فریاد کن قیرین کن دبی یا ربی تدیسا ما بصفری دنیا ایجا میشترا عبادت کن ترازی بکن خدا دبی کلا اینها کلمه هو قائلها والمنع امتحان جار کیا کلمه کیا ونش خواهد بهیجن مجار کیا وانی دنیا و خدا ناز نکره او قم اشارت و آیت و علامت نشانه ودا و خدا ناز نکره پیغمبر خدا پیغمبر رحمت شفقت پیغمبر خدا حیات خدا جار کی دوغری درست تیر نخوریه چما گفت بلا پارم تمنا قیامت اسمی باوریای قیامت %100 بیه انسان اهل ایمان باوریام قیامت صدن اما وان مرتد وان بدین وان مشرک و عصره کافر و مرتد و عصره وک مشرک زمان پیغمبر و چاوی چاخه ازیاد دام پیغمبر اگر وان مرتد و وان مشرک و چاخبنا عین وک ابو جهل و ابو لهب و ازیاد بدام پیغمبر ایجار کی چبکه زراری و بخورات که اف دین خدا عز و جل پشتاوی دینه کی چبکه وک جانا انسان بخاپینه جرا خدا دور بکن جرا پیغمبر دور بکن جی اما خدا عز و جل دبي اف ديني اسلامي حتى قيامته اف قران بتون دنيا خب ده صرف كلمه كي تعريف نقربك او قيامته جو herkes به قران هر حضور خدا بس كسن كره حتى قران هبه تابعي قران هبل والحمد لله هر دائمي روج تابعي قران زيرتر دبل اكبر اسلاميت كفر صفر به اسلام حقا بعقل وبمنطقي وبتفكر وبالشنجه بخندن حقيقة إسلامي قرآني هند كان روبروسية تردبن جبرويه هي إيك زرار بكن رجع قيامة فرياد بكن دا أقري جهنم دا عربي دمجبي أقري دارخ ديساوي الدنيا أو مشتاق طاعت عباد كن أوي بوش ما مبن خدا عز وجل وانجي إصلاح هداية بك كنا بن إصلاحنا بن خدا وان قهر وبريشان بك خدا مسلمان الشر وان الشر ظالمه وكافرات هف محافظة بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته